UMDC ke Mauhati constituency uba Charles Marangar ulapan pau ya kicing sokhya halo kicing mi kicing ya kawang kete bat kit maktin jong kinu yalam bat kiri upat ba hakirin san social media kamtam hakum kani kapor ba kajela kadang yakun ya katma ka ba syarkai bante lakam ya kicing sapriang jong ka klam COVID-19. Uni UMDC ulapan pau ya kini kicing sokhya halor kicing yo I ya kicing kawang kete bat jing yo wok dong hakirin san social media ya ki kam jong ke sorkar jela bat ong bakani kam dai setia ka pohor ban le ya kini ki kam namar kicing don kam ban penle jing mut chua sa kicing ya kun ya ka klam COVID-19. Ula ong baha kacing sisa kani kadai kapor babaro kin mi syakmat hakabannya selok bat ajing mutlam yiki bor sorkar na lor bandam hakijing duai baka jelakan light no na kani kaklam. Ula ong bakum uway ni kinong mi kmat pat ba usung tho baka ne kadai kapor kaba bha banya kun ya kani kaklam. Hendrai kum kinong yalam kidai ban pendrit ilade banya teli na kabanta kacing baha jong ke imlang kesalang bat bantem ya katai kacing pang. Ke tendiat ngasuk ya kumwe na kinong yalam ngasuk pu bagadi kepor ke ba kadai sisa kepor ke ba ni habannya kun ya kene ketma dah pedang jong ketma kat kene ngasuk si pada bangayu I bakadan sibun kijingnya kawang keti sibun kijingnya ketma ketin nganak benar kapok gejala tu. Ikum way na kinong yalam kibaret na kapaburam ngayang kini kapor. Ban keren ya kini kebenta. Ngatip bagadi kapor ka bae ndai kadai pat kapor. Yang ikum kinong yalam ban penrit ya lebih. Hagi ni gisngi yo I dang batu sosial media. Kawai ke kenon ke kawang keti kawai ke kenon. Kawai ke kenon ke kawang keti ke sorka. Ban ngakwa ban ong ni kini kini. Kidan sipun kirkom perkat. Nadang idan sipawut, idan sipaw jinglong bat sipaw kirkom perkat. Rehakum kene kepor nga kwa ban ai kene ke message. Bekinong ai jung mutru sngobah. Ban lek na keburam ka ko ban ai jung mut. Mendai ban suya kawang keti. Mendai ban suya kena. Mendai ban suya kentak. Keren na keburam ka ko. Ban ngakwa ro ban ong ye kinong jubab. Kibor sorkaru jubab da kaburam ka ko kata keding mau ko ban keren habadon ki ba ajing mon lada kedai ke jing ajing mot ke ba fisung thu ba ke jing ajing mot kalong ke badai keren da ka basai bangi pediangi ke jing ajing mot bat persang bende kumta kabar ladon pat ki jing ajing mot se ki bum fisung hab himdei ban jubab da ka ketin ke bakor kaba kata penban ni kipai ban sosnong jong ga jalak jong lada kadai ke bomdai ru keren ye ki da ba jajai ong pet kani kalong kumta ngimla ban le kumta keren da basai balai nga ong kumta namar bang yu I bakat nang mi kisngi kadon ka kmaktin hapadeng ki nong sosnong hapadeng ki nong yalam kani ngai I ba kalong ke ek sossi ke jalak jongi ke de ke jalak kristan yakwa bang kadon ke jingkela kinong yalam ki baik ki jongi ki badan hakli du hakapor da ka baburam ka kerpa kala dai ko porengi bangit pendam kam pendrit ya lebih